V ponedeljek in torek je na Bledu potekal strateški forum Bled, največji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki se ga je udeležilo preko 700 udeležencev iz več kot 60 držav, med njimi številni najvišji predstavniki politike, diplomacije in gospodarstva iz Slovenije, regije in širše. V svetu vidimo bolj malo pripravljenosti na partnerstvo. Vendar je to nujno zaradi reševanja begunske krize, nujno zato, da se najdejo dolgoročne rešitve za mir na Bližnjem vzhodu in tu smo videli nekaj pozitivnih začetkov v zvezi z Iranom, z zaustavitvijo iranskega nuklearnega programa in želeli bi, da se stvar nadaljuje. In končno, seveda, tudi Združeni narodi so v bistvu oblika partnerstva. Vse to je treba krepiti in Bledski forum bo dal prispevek k temu. Dogajanja se je letos že petič udeležil tudi predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, ki je priložnost med drugim izkoristil tudi za številne pogovore in neformalna srečanja, predvsem iz naslova mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija in International Investors Network. We have to teach intercultural dialogue, we have to teach the respect, the mutual respect of different cultures, different religions, and we have to teach the basic social skills which can make the people able to accept the different cultures and different cultural backgrounds. 10. strateški forum z naslovom Vizije novih partnerstv je kar na 4 ključnih lokacijah obravnaval pomembne teme miru in varnosti, gospodarskega sodelovanja, razvoja in človekovih pravic, pri čemer sta bila posebej izpostavljena vloga in pomen partnerstv. In če hočemo igrati kot Slovenija na velikih svetovnih trgih, se moramo povezovati in dober primer je sodelovanje s Hrvaško na prekomorskih trgih, predvsem na Japonskem in na Kitajskem, ker zelo dobro že nekaj let izvajamo projekt Experience Croatia Feel Slovenija in smo na nek način dokaz, da se čeprav se s Hrvati strinjamo samo o tem, da se ne moremo dogovoriti o ničemer, na tem turističnem področju pa kljub vsemu nadgrajujemo dobre odnose in verjamem, da bomo ta projekt samo nadgradili. Ob temah partnerstev se je forum odvijal v znamenju pomembnih dogodkov. 70. obletnice konca druge svetovne vojne, 70. obletnice ustanovne listine Združenih narodov, 40. obletnice Helsinške sklepne listine in 20. obletnice genocida v Srebrenici. As we say, there is nothing different than only the respect to this diversity. And this is where we have to work. We have to work bringing in the respect, the trust, the understanding of it. V okviru poslovnega dela foruma je razprava tekla o prometni infrastrukturi in logistiki ter s tem povezanih investicij za povezovanje Evrope, poleg tega pa še o vlogah reform in partnerstev v obdobju po svetovni finančni krizi, o zloglasnem čezatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu ter novih partnerstvih za močno turistično industrijo. The development of sustainable tourism is a global partnership. We see that because tourism is part of the upcoming Sustainable Development Goals that will be approved by the UN Summit now in the month of September. But also, the development of sustainable tourism is a local partnership. It's a local challenge, requires local, national, regional, international partnership. So the initiative of the organizers of this Bled forum comes at the right moment. I would like to praise the initiative and the issues that we have discussed in our panel on tourism are extremely relevant for the development of tourism in Slovenia and in the region. Po uspešnih predstavitvah v preteklih 2 letih v Abu Dhabiju, Astani, Almatiju, Bakuju, Beogradu, Bledu, Bratislavi, Bruslju, Buenos Airesu, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Celju, Dubaju, Dunaju, Eindhovenu, Grodnem, Helsinkih, Istanbulu, Jaroslavlju, Katarju, Kijevu, Kopenhagnu, Ljubljani, Madridu, Minsku, Montevideu, Moskvi, New Delhiju, New Yorku, Vagadugu, Parizu, Piranu, Praji, Prištini, Reykjaviku, Skopju, Teheranu, Tirani, Tokiju, Torontu, Varšavi, Vitebsku, Wiesbadenu in Zagrebu,
Mednarodna poslovno-investitorska programa VZMD tudi v letošnjem letu nadaljujeta zagotavljanjem učinkovite prisotnosti in predstavitev svojim partnerjem na 5 kontinentih. Vabljeni, da cenjeni interes za sodelovanje pri dogodkih in aktivnostih sporočite koordinatorju programa Investo SI pri VZMD na telefonsko številko 031 770 771 ali elektronski naslov info@investo.si.